Nabi na yung pahigandrang tanda prangasli kafe Batujung lah Ramadan dua tahun hijrah Nabi Prang pada masanya Nuyu perang Yahudi Allah kafe kade menghimpun Tanggung rumah Nabi Allah kafe kade menghimpun Tanggung rumah Nabi Allah Nabi pahigandrang tanda prangasli kafe Batujung Ramadan dua tahun hijrah Nabi Prang pada masanya Nuyu perang Yahudi kafe kali menghimpun kali gong dikepung Nabi Allah kafe kali menghimpun kali gong dikepung Nabi Allah kafe kali bergantung di Nabi hanjil terbit le Nabi sujud batuhan Nelake ba ilahi Allah Nabi lake ba Tuhan bermenang dalam perang pada dengan Nabi na jenjang nereka pudeng sakti Allah Nabi na yung pegendang tanda perang si kafe Allah bantu Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang pada masanya Nuyu perang Yahudi Allah kafe kali menghimpun kali long dikepung Nabi Allah kafe kali menghimpun kali long dikepung Nabi Allah sidon Nabi dalam perang nencang daku si kafe Hamzah kanala kuat gerak sampai tanyang di Allah bedah Abi Zubaidah berangkat maju dalam perang Artinya sudah mempasang maju dalam perang sabi Allah Nabi Nabi pegendra tanda perang si kafe Allah batujung Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang pada masanya Nuyu perang Yahudi kafe kali menghimpun kali gong dikepung Nabi Allah kafe kali menghimpun kali gong dikepung Nabi Allah Ali bin Abi Thalib diangkat ke pahlawan tegahan bandingan Zulfaqar ke penari Allah sikar sitam kafe dalam tanah jailum sikar kafe yang ladang parsan kalan Sayyidina Ali Allah Nabi yang pegendra tanda perang si kafe Allah batujung Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang pada masanya Nuyu perang Yahudi Allah kafe kali menghimpun kali long dikepung Nabi Allah kafe kali menghimpun kali long dikepung Nabi Allah nasib Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang Badar di sinar ketir bangkai Allah kafe yang ada masjidku takbir pun berkumandang bendera Islam bertegang ataupun cabai Allah Nabi ni pegendra tanda perang si kafe Allah batujung Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang pada masanya Nuyu perang Yahudi Allah kafe kali menghimpun kali gong dikepung Nabi Allah kafe kali menghimpun kali gong dikepung Nabi Allah Nabi tetap dalam perang tinggal negara Madinah tunduk perintah Allah Nuyu perang negara bukti Allah lenyap Nabi dalam perang pedang agama Allah agama Islam tudang sayang tawafun Nabi Allah Nabi pegendra tanda perang si kafe Allah batujung Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang pada masanya Nuyu perang Yahudi Allah kafe kali menghimpun kali gong dikepung Nabi Allah kafe kali menghimpun kali gong dikepung Nabi Allah